folbe an la jabaga bela jele bi kibara mambolo kada kuloka ode mauludu onyana jambe ke stade 26 mars la ko aleni baronta o fla be na seka ke no kibara nsarama ulukonne ayire kafo abe wati dama doni bo ayire la kafo ko baronta no koni bolu dalendo ni o koni mali aleni jamana wero uluka baronta 26 mars la o kan ka beni dogo franchema kere ne ala sibri aleni kari adu yire la fene ka fo o dongile nunu o fene be mauludu o nyana jema 26 mars konala wati suriyale jati mina okele unun kan koni chayara ka fo o kama mali balontana uluka sobani o yefema futue o sebeke kanyasi farafina o balotana ko nyama werema ni o kafi ka alanyu fe ko na soro ni balotana ni abese ka bo adogoro ga kafu mo uluko ni maso oma o kama chef Usman Madan Haidara aleni shifina ka o ka ministry fokata se farkolo nyana jema aleni o kone hakilina falen faloke o hum konala uye jakulu do koni sigi jakulu kon tamna ke hakili jagaboy wala sa chuka amna ni barafla be bina nyeni yoro ko falena ka hakilina jikafo ko abe sanchama bo chef Usman Madan Haidara alega mauludu kela ulubeta 26 mars kono kaseka mauludu nyena maya o hum konala farkolo nyana je ministry ale willa kase chef Sherif Usman Madan Haidara ma kunu alam sado octobre kalo kile woro wala sa ubisega benkelen kan chuka amna wala jara konala ayela la kafa ko ni nyana je fla ko ni bebna seka ke 26 mars konala kawla dona kafa ko samedi de baran nu ko ni bena damne ko ni atakala je aya serial ale koni gane mun koni kangaje uluka match be damne 16h o koni o match koni mana banka beni 17h konnay ko balontana ulu kon be bo no okela mauludu kela ulu bedu odi mauludu kela koni dona ula ulu koni be sibri koni shukete to fuka tabla karila nege kanya duru wakati ni o ye 5h du matin fajiri wakati ulu fena be bo o wati ni o koni kela ko yoro polo ale ni yoro frana ulu koni be na ka yoro bela jere koni nettoyer tukuni kabeni nege kanya tan woro etukuni karido ni obebe joliba ase ale ni algérien ulu yere kon fena ka balontana ulu ka match erma ben wonne kera ni ko nunu ka ni jogala famyal ko nyuma o nyene do bela jere fe ambalma ni kiberon ne mangolo kada ukuloka ane che aka kuloma jela o kambe anyongana mere